Mm. Jump. Jump. Hmm? Ayaw. Hindi ko na matulugan. Hala ka. Gano man na anak? Dili ka niya ginapakatulog daddy banding sa daw mo. Okay, magkamatulog. Hala ka. Tan-awa ra gud oh. Di pa tapatulog. Hala ka daddy. Okay, ginoo ko. Sa muli eh. Daan itong ulo. Gani. Gusto niya magdula sa mo. Nya hapit na alas 12 naman guro. Anak, 12 na. Huwag ka mumata. Mas 10 naman ka mumata. Ako. Oh. Ako, Bilar. Sleep na. Ayo. Okay, anak. Okay, anak. Careful. Anak, what are you doing? My goodness. Bok. Ambak man ka ha. Anak eh. Hoy, careful. What is the sound of a cat? Ay, meow di ay. What is the sound of a goat? Very good. What is the sound of a sheep? Very good. What is the sound of a chicken? Chicken? Anak. Chicken. Saan mo niya busy mo kayo? Anak. Ay. Ay. Uy, anak, imong ginakuan. No, di yun maka-sleep ang daddy.